here as a queen, and I will take the privilege of this crown, and I will do good things for the transgender community. Kurumjari, I am Tete Kumari representing Manipur, and I am very thankful to the organizing team of Miss Transne Northeast 2024, and I got many good experience with my sisterhood and all, and I am here as a queen, and I will take the privilege of this crown, and I will do good things for the transgender community. Thank you. Mayam Kurumjari dom yang bibasi Impact TV ni Impact TV ni paring na sdokchari ba Khnagminashi Manipur thormasu meeting tabiri ba mayam punamakpo hanumakada taram nokchari ngasi su miyam gidamakta yamna akhanna ba topic amaga lorena yamna akhanna ba misa amaka khoina pudan lakchari mamang chehida akogi Taj Vivanta Hotel Guwahati da pangthokiba Miss Transgender Northeast 2024 da first runners up amadi Beautiful Eyes ki subtitled Fangbira Krabi dugumbi yamna sakhenbi Manipuri model adugi wari ni ngasi episode asida khoina wari sanajagadori base guest asi miyamda thintablaitana saktak chage. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Tete Rajkumari. Tete, welcome to the show. Okay, Kurumjari, and thank you Impact TV Khnagminashi Manipur for inviting me. Hoi, yamna su nungai jay Tete amasung Impact TV gi entire team gi maikai dagi su haibetare. A big congratulations to you. Thank you so much. Ado Tete wari se hawdok point in sum khangjening ne handak se we hardly get any hadi transgender gi kaina of the miss go in the minor talk pa specific category go in sumainga talk pa se koi ita ta de have tare handak ta sumaina tarak pa se koi the shriam dungai je hai tare have the akoina we are chinda di have inclusiveness dum have the hai tare adu thamoi de dum na thairega laiba dugumba yamna marginalized oiba community ama khakta gi have tare sugumba yamna choba achievement ama khaka puraga lak pa se akoina shriam na harau je hai tare adu sigi handak ki 2024 gi Miss Transgender Northeast ki first runners up ki title se fange kaina hai se sigi sida ihan hana minga lau thorak pasida Tete da fau giba have the feelings so have tare ko adu gi matang da hana hawdok pi wari se Hi, chumme sumaina transgender gi sumaina platform ama pirak pa ka haibase am tang na dito but I'm so happy aduga sumaina Miss Northeast ki first runners up se koi top 3 dem lai hawra matung da top 2 kok thok third runners up kok thok ra matung first se kok thorok pai matam se I giming kapalak pasida ado all are silent hak tang gi contestant number kai launa basilo in silent lay ba ko da that is Manipur crowd mayam gi kaino se Manipur nga thai I say pi tare stage da dum aduga kauthor pa kan I'm so happy and I'm so lucky na khale am graceful oi ba am na nungai movement to oi ki ba adumai na phau e sada yamna su nungai je crowd mayam na dugi pressure do lay na so Tete gi performance mayam Tete gi capacity do uba dugi ni hai batare because crowd never lies hai tare ko yamna su nungai je Tete wari se ta zo matam da Tete na ngasi mai pak pirak pa sa hai batare khoi mayam punamak ki su mai pak pani hai na su logje ro Tete marak that na Tete se ngasi se have the hana fazabur dagi have tare ngasi ne you look more beautiful and more elegant today ado ngasi set pi ra iba wardrobe sina kana gi no and then kana na create the makeup to bi ra I ado gi matang da so hai bi okay ngasi gi dress se dabasan charai nam khang na sponsor to bi bane ado ga makeup se ai gi manabi gg oi nam mana to bi rak bane and I'm so happy and thankful to both of them yam sunu ngai je ta za matam da have the makoi shu makoi gi oi ba Instagram page ka hang na khotna ya makhak lai bane hai dar they are doing fabulous in their own field hai dar ko na khoi gi viewers mayam na su makoi gi work mayam se check to bi basu dakar oi bra na khale hai dar khoi na ama se support tong na se am na maru oi ko Tete makha ta na muk Tete gi personal life ta muk kumdha jarak pa matam da hai we want to know more about you hai tare ko have the sigi journey sida
boba yong na hona matam sida haiba tare ko haibadi transgender and inclusivity have a different sectors different of akoigi society sida haibadi transgenders mayam sina magi ba tongan thodang mayam khak puri hai tare Manipur gi oina di housing transgender doctor laigre I took interview one of them and then beauty and pageantry se transgender gi achoba thodang khak lawi hai tare I know you also have a story ngasi bhawgi levels de yong na hona matam da sigi journey se chang ko matam sida hai tare ko kamaina kari ne inspire tor kana chang ki habdo adugi wari libiyo. Okay, I say I'm very thankful to my family, and every trans ki story say, mo untold story say, they discriminate high basina dum story oira galak bane, but I'm so lucky, and I na like bak phaba hai ga tradoy. My family always support me when I'm small. Being I de how na dum my I family na I said dum support tor ga lai. Adu gi oina de family stay am thagat jening adu ga transgender gi awa base hoi thengna da badi natte thengnari ne loina mag po urabani na mioi bom porabani do transgender ngak na awa ba thengnai haibadi mulan gini nupa nupi loina thengnari ne awa ba hai side do physically mentally khetna badugi matung inna trans tana hen awa ba pi bra haina mayam na khan bane but that's not the point haibadi loina mi amaga mana de haibaga chama ne duna ai gi oina di aina ngasi bo aran ba tawrudabana ra natragana ke chumna chachabanara khangde people na miyoi bana discrimination tawbiba ade harassment pibiba ade athiba haina chaibirak pa si se ai gyone lai bak phaba hai ga tanga si bokti thengna jarakte adaga dum transgender ne hairaga thengnaram dawdi man ba ko adu bu thengna de adum yamna harau na warm welcome tawba treat tawba sigumana namba oi dumaina haizaninge ai gidi duga inspired se dum ai se pi ingai dagi fashion gi line sam ngauzare e aga fashion icon dum lei basing se dum yam pam e adina samaina modeling gi kahara ga se even journey se exam college ki exam first semester ki exam taba numit tai gi so ga tasale baka adaga yum da gi de ko so na pam gi chang se yum da gi de khoi ma na clipboard ka hap ta na like khram halaga you go to exam ha exam tholak palam bi sa som chet ka da college na som da chatlaga so da yaw bu ga chatle baka mai ga taw ba gi yam na experience nungai ba myam theng na re baka mai na haizaning e gi journey se yam na nungai je have the passion na call to hoi flow amada yam na happily chatpada adugumba life amma hoi na haizaning yam nungai je te ta ja matam da have tare have the passions na bu call to patara ga di have the wall layer matara ga slomak thugar ga dumai tor kan overcome tor ga chat pagi adugi wari ne hai tar adugumba silent sacrifice mayam dunane ngashi sigi title se phangbirak na ngasi gi amna beautiful crown ga se khoi tete gi kokthak to upangam biri se haizage ko ado tete makhata na mo ina hangjening ba se sigi Miss Transgender 2024 sida havatare tete na first runners of ki title se phangbad natna subtitle ama oina beautiful eyes ama su phangbi haitar khoina di taza matam de amna so interesting oiba dum subtitle ama khakne haitar haina balai ko tete eyes are the window to the soul kind haina balai ko Tete gi oina di Tete gi mit ying sina ntraga Tete gi eyes sina haitare ko kari convey tawi adugi matang ba so haibi Hi, subtitle se ahan bada beautiful eyes se select tau se moi keno tawe chin adai mai sing saloi cover up ka targa just eyes kadang focus ke pe baka haina blain mit ying sina hiding ba why is it ta e have a pot se ka mai nga loi cover tar kan to kan my eyes carry happiness sadness and loina mag carry tawraga puraga chatpado haidi awaba matam da su awaba matam da ai harauri ai nungairi feeling doi gi silai han mit na nokpa haidi adumaina ai na perform tawzagi ba ai haidi tawshin ba yawda ba haidi adumaina taw ba duna oiramba sya isorna ubiraga beautiful eye subtitle se ingon da pibire sigda mokta so yam haraw so fawe nungai bu so fawe do ai gi eyes na loina carry tawe na khalle haidi awano ngai mioi bam na chali ba ai awano ngai gi life se my eyes carry sizing yam na sunu ngai ta za matam da amasung achumba su oi haitare ko haidi han hana koina su te gi midyeng ding matam da you know something story ama khak adum yam untold oiba mingon da di haidok ta ba but then yam na deep oiba story ama khak te dum te gi midyeng sa dum yawarga dum sagonar ga dum chatpa so as a layman na moina khoini yeng jaw matam da sunum ujei haitare maybe have the judges mayam da
akoina uriba sidagi hena keen noina makoina yegam gadoini ko maybe this subtitle is meant for you and you only, I guess. Yamna sunung haji tete odagi mamang na so haibi giva parents na support to bi kaina haibi giva sinu su abdi yamna achoba thodam ka lawe transgender gi life tadi akoi discrimination se adum pokpudagi hauna adum phangakpa dugumba myam khak oi haitar sinu su akoina kari haigani akoigi mental problems mayam mental illness mayam ka create tauba mental disorder mayam create tauba du mayam ka su yawri ni haitar te tegi life te disigumba mayam se phangak tabani ni haitar the confidence that you carry haitar ko this it comes from your family. Yes. And congratulations for Thank that. You. Ado makhata da mukte aina hygienic base handaki Miss Transgender 2024 sigi contest se akoina pageant ne kesal laga dress esel laga thopu du khatang ne na mine unaba taraga so it's more than that haitar ko is a platform ne ahongba change amakak porakna platform amakak ne na so mayam na loina mak haina rabani haiba tare sigi study tete na sigi platform se lepura kanda khwaidagi lemjiningai or first runner sub ki title se fangaga laine aduga sigi crown adagi sigi title se fangingai matam sida hai tare ko tete na miyamda amasung samajda kari advocate tobining adugi matang da so haibi. Okay, me na di hai nang karakira ga de nang nasak fazabagini or nang adamain to stage to nang mistari ni hai. That's not the point. Hai badi ay na misto ise sing na haraga di aigi sisterhood me amma matheng na re 7 sisters state laibani na sister se aduki matik thing na re and I heard the untold story moi the untold story me amma so hard tore hai di family na inthok pe pa discrimination pibirak pa and then society na harassment to bi pa many aigi sister my amdo thing na re ba ko moi gi boys sing do aingon the loina hai di I feel hai badi kitang touch to wona ta ba thamoi nung da feel tawraba matung da aina khale aigi crown se aina hoji upi ba crown se it's not just a crown these are the story of my sister aigi untold story moi gi lairi ba moi na aingon the lirak pa chamina ki ba chatmina ki ba nokmina gi ba moi mayam dugi memory oi ba khudam ni haina khalle gi koktak to upi se aduga haide it's not beautiful crown khak ne haining de ba aduga adamaina thengnarakpa mayamduna I got many experience kamaina society na moi treat tawi adedi family na kamaina moi de treat tawi I got adugi mayam do aingonda su loina haibidi I feel adedi loin thengnarabani tamakpa mayamduna loina khangabani na aina kale if I won the crown haibase just this not crown khakna taba aina crown se fangtar I'll rise a voice aina lepaga aigi sister mayam dugi moina haiba ngamdaba uthokpa ngamdaba ngamhaudaba mayam do aina phangtaragedi aina moigi voice ama khak rise toraga society da aina message ama khak pininge please stop discrimination harassment we are equal akoi su human being ni society na akoi de respect utpiyo akoi su miyoi bane noi gi marakta teline imai pa na pola aga la ibne haizaninge sumaina message se aigi crown siga iroi loina na aduga aigi 7 sister daina thengnarakpa kapmina gi ba sister myam gi mafam da su haizaninge future da tungi future da yamna prosperous oi ba future amaka oi bio hain haizaninge yamna sunungai ta je matam da tete amasung impact tv na su thong oira kan da hai tare tete gi ngasigi wakhalon se miyam da su loina mak yohan basungam jege tete and yamna su tabu da siam nungai crown gi matang da have matam se da have the aina hojik tete da heking ka matam da hai tare crown oina urak ta do I saw you as a hello moina ugi da hai tare angel with a hello hai tare you deserve it tete amasung kari haigani sigi contest se hojik tete ge waishna matam da I thought that it's just a contest amakak ni contest win tore individuals interview tawdure I don't have much expectations hai tare but tete na sigi mayams de haibira ko matam sida sigi platform se kari haigani not only pageantry khatang na tabada celebration ama transgenders mayam gi na it's a celebration it's a festival for the transgender have tare ko have the individualism the celebrate tawba the gumba platform khakni na so khangjere have tare aru sigi celebration se tawna hona matam da have tare ko starting from paw tarak pudagi hora kan the stage the thora kan the have the session lak pa fawa crown upako fawa gi sida have tare challenge mayama khakte dum sago na ga dum lam ga dum male challenge ne maning de dum inner ga dum leram ga dum male I know you have a story challenges ki matang de wari leave you
challenges say pause tare Miss Northeast Trans Northeast tawdore habase pau tare aduga mamangi koi Miss Manipur 2019 tagi bache kisa sairem manasu aingon hai yausalo hai but I have some doubt because our Manipur situation is not good at that time aina thokpa matam dadi hauji kitang peaceful phange hai bane aina chachage na tawzarakpa matam dadi yamna irang se yam communal irang se yam tina lady bako aduna doubt su leiba haidi ai sachira chitkum sira natragana smaina irang leiraga chatla matungda mina irang pambani khotpani haidi society haiba ma leirabani na aphaba phataba mioi mi haiba se loi leibani na hairakka tra kaina doubt cham am leire aduga ai khalle wakanda I'll do ai kitang chat ke ai handak haibadi kitang ai gi voice to orasu rice piram ge or aina smaina chatlaga khoina smaina khoi Manipur da siguma ma barnishu ma hujik thoi so we want peace in Manipur haiba voice ai rice tongning bagi adugi wakhalon da su khalla matungda chatle ai je dumaina tawraga chatnaba ready loin tawba hore but silently tawre ba ai sing na hairaga because migi meeting da hujik ken dakin na hai the beauty pageant se kaisalaga thoaga jagoi khara saraga du oina ubanina aina kitang haibadi media social media da pra bas to da bida chat krebako and then I say that 19 dagi audition haugadabane but I 17 da yogre ma pham se mani Guwahati se yore 17 18 se ayam nung shiba ma hairagana that 17 yawon michida khangnaba laitaragasу ai smai hack chukang khangnaba na de sister Tripura gi sister ne ko ma Javia ana mana Instagram text or sister you are from Manipur nang lakto itar gi di bani thengna se airport ta and we can stay together hai ko okay hai bani chaman ne airport thengne unknown prasukang khangnaba na te ba masu as a contestant moina lak pai tare ma Tripura Assam represent toraga ibani je airport thengna re eduga ibani je pra laiminaba ichil inaw dong no oi khreba thengnaba oi targa so duga ibani se stay tawre hotel de ibani eduga 19 audition chale audition numitsida moina judges na jo hange judges na always question to bakanda Manipur se yamna phabalam ne and they support transgender hai ko aduga I dum komme yes Manipur support transgender hai the discrimination se kaya phangde because education gi mangal se loi phangna rabani na we don't get any discrimination in Manipur kai khumme ba ka daga moi clapping yam pi audition dagi hauraga ai gi sas yan ba bau se dum ai tangai raga hai I have the Manipur I represent I carry Manipur sine ben carry ta chisi the wet Manipur moi na ngai mi su Manipur sine ba ka hai di akhoi gi talent round da phange talent round me am se ut le ba ka ut kan sana ai se contestant 21 sida sida moi ni lottery to ba kan sida for mari loi gi da ba mari su ba sangai ba judges me am sine ai hek thok pa ga akhoi na sai de wa na ngai se Manipur ni hai ba ka da how dringai de dagi I feel like I'm in heaven oi de ba se am harare aduga ai jagoi sare Manipur gi culture se loi putho matungda chemangkana sakiba sangai festival dedication to sai jagoi sai ko they give only 2 minutes mi mamam da 2 minutes khak bi but I gi say around 4.5 minutes change bako ai khalle 2 minutes ta sidagi di tamaga chetkibani na kak pasu yada ba yauraga moina minutes pirak pasinu mi chikudak sida pisalak pane ba so I board chale 2 minutes hai sidi agi music horak pada loi gre ba jagoi sa jing loi ai jek pak wakal sida khalle kai no in tong sibo ai na utningi ba ai na Manipur gi damakta ai na uchaningi ba puri ba territory myam si utpa phangaroi ja khan makan ta da say se muthat lam dai sida judges kaina say muthat kano hai aduna in kamai hai yan ai contestant ai lawyer matu jagoi saba lawyer matung tholak pa kan sida ai contestant sing na hai birak patam birak pane ba say muthat kano hai muthat tra ai 4 minutes ma complete sa le ba jagoi se because we wait you Manipur hai nang na ulak pa nang na sarak pa jagoi se khoi ngai ga lei ni ha ga 2 minutes pi ba se ai ki oina 4.5 ai full jagoi saram me ba ai harawe duga flag ka paraga aina imale bag salai tari ki flag ka par lo rak pa to ba kan khubak se judges sing dagi kai dagi lo in khuraga yam na encourage so gre ba ingon da I'm ade haraw so harawe duga face se kashyam na ingon da challenge se habidi sigi challenge hard ai yam di thengna re ba ko ai
ꯆꯠꯆꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯈꯪ ꯑꯩ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯥꯡꯖꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯦꯁ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯂꯧꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕꯇꯒꯤꯁꯨ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯣ ꯊꯦꯡꯛꯐꯨꯜ ꯇꯨ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯁ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕꯅꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕꯅꯒ ꯏꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯜ ꯑꯞꯇ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯥꯎꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕ ꯍꯣꯏꯗꯤ ꯍꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯥꯎꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯗꯥꯅ꯭ꯌꯨꯕꯅ ꯚꯣꯏꯁꯇꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯟꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯉꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯩ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯕꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯦꯝꯁ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯥꯟꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯣ ꯊꯦꯡꯛꯐꯨꯜ ꯖꯒꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯦ ꯅꯩꯅꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯍꯦꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯥ ꯀꯩꯔꯦꯜ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯠꯂꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯃꯤ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯀꯦꯕꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤನ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯏꯟ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯝ ꯀꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯕꯤꯀꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯏꯁ ꯃꯣꯔ ꯍꯥꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯏꯁ ꯑ ꯄꯤꯂꯔ ꯐꯣꯔ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯝ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯁꯥꯁ ꯌꯥꯟꯕ ꯐꯥꯎ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ mayamda not everyone is lucky to Yes. have all this company Yes. by your side have tare ko Yes. but akhoi gi tete gi wari study have tare pum khuding max na tete gi potential tete gi caliber do u bani na have tare ko loina mak support to birak pa sigi damak ta su impact tv na su thaga cheri have tare amna maru oiba manipur gi jam ama kak mayam sne inkhat pira kana smai na ngal han mangam han basis na su impact na su celebrate to jeri this episode is a celebration about your achievement tete Thank tete you. wari sham nungai di marak thana break macha amthang lowinase Thank you. break ki matung da tete rajkumari ga nungai bore watai sanaduna Khnagminashi Manipur hanjaraki ge impact tv bu meeting ta dun lebiyo I'm here as a queen and I will take the privilege of this crown and I will do good things for the transgender community. Kurumjari, I am Tete Kumari representing Manipur and I am very thankful to the organizing team of Miss Transne Northeast 2024 and I got many good experience with my sisterhood and all and I am here as a queen and I will take the privilege of this crown and I will do good things for the transgender community. Thank you. break ki matung da mayam taram nokchari tete rajkumari ga wari makhata jage tete break ki mamang da wari mayam khakli bi kre have tare mamang gi december gi tang kun ga mari swaida pangthok ki ba dugumba finale pangthok ki ba se miss transgender 2024 gi pangthok ki ba si gi you take us back to time have tare ka adugi incidences mayam da loina mak akhoi da mu khangan bi re hai tare makhata na ina tete gi khangjening ba se tete di laibak yamna phare have tare ka have the crown fasaba su pi re dagi same time life the achievement tongning ga lakpa
Mangjerakhiba manglan di mangfang no ba horakpane. This is not the end though. Yes. Mangfang no ba di horaba dugumba successful eva person amakakne haibatare. Adabu tete transgender se fane am discrimination tawde haibatare ga so koi society si di sengna fazabilo no discriminate tawde haibone ko. Even if nupa mai bi dagi horakanda haibatare dugumba history lerakpa adagi sumang lelagi history lerakpa adagi beauty pageant adagi beauty parlor gi history lerakpa dugumba mayam le Manipur lerakpa taraga so haitare inclusivity of transgender se mayam dagi hendokpa taraga su yum dagi tantokida taraga so haitare society social discrimination sidi su social na dum laibam to ena khangani sigi matang sida social pressure mayam leiriba young trans mayam sida haibatare ko tete you are the ray of hope for them haitare Impact TV gi sigi platform se lobby rakanda adugumba social pressure lairiba adugumba young trans mayam du da haibatare ko tete gi site gi kadi message ti pibiningi Hi, how's it say social discrimination, stigma, is it light have it family na support so we are living in a society amakak apikpa society am lay banina adum aphaba layragadi fataba lay haibam loina layring altane so impact bigi mateng lauzaraga ina young generation trans generation singda aina haizening madi just come out and raise your voice don't noi handa na khan banata bako you are a human being nang human being ne why nang kiningai kesulaite maseda just do the good things for the society for the betterment of the society then society will respect you habadi akoina aphaba thabak taw taragedi isorna aphaba khudol dum pibam to e so do good things do betterment of the society little kitang oiragasu no koina thogla aga I do discrimination pire I say sumaina ngang bire sumaina chei bire hairaga kama da lonchalaga square torga lebana taba just come out and raise the voice of yours nasana sagi voice isagi oiba voice se rise torba matungda society na khanga kadoine da e sinimani habedi afaba mi oitaragadi kasu society na discrimination p haigese many transgender akoigi thakthongba myam ama doctor transgender makeup artist phawba adagidi dancer myam laire Manipur da people respect them haidi moi loin respect phangaga hoji phaw laire ni no discrimination all are respect so young trans horriba trans sing na betterment good kitang aphaba thabak to tawrak taragadi society na dum respect haibasi disung soi na tawrakani na khanjai agi wakalonda so come out yourself and speak about yourself and do good things and do good and do betterment for the society haininge adi taragadi kitang discrimination leramba adi harassment tawbase kitang handaga cha haina khanjai yam sunungai je tete once again impact TV na thong ojege thank you so much for advocating that makhata na muk tete aina muk akhoi competition sigi matang da muk lakcho matam da competition se Manipur represent fazna tawbire Manipur gi not only Manipur gi culture khatang ta bida have Manipur as a whole six tete ne am fazna to represent tawbire on the stage but tete ngan sumang da hijack hibudo tete se khogi Manipur se khogi lengban da hapaga pubiri ni have tare backstage study tete as a Manipuri moina how do you represent Manipuri at the backstage Manipur gi hoi states da su ai Manipur se fazana represent tawbadi tawze do backstage da su ko argina aina hek yobadagi hauna aina audition changbadagi hauna akhoi gi Manipur habase we are rich in culture and heritage sisima fazana mami tahale moida adagidi we have akhoi gi language adagidi akhoi gi tradition ade akhoi gi culture ade akhoi ni kamaina mi respect tawba sising se adum phazanai utle tawshina banataba haidi Manipur amoi taragidi Manipur machana kaidoba kari chatle habase moi de phazana backstage de utle adagidi adum aduna su moina Manipur se adum aina mamang da thange haina chatlubadi nataba moina adum mamang da thangkat piramba e Manipur haiga seven sister stage has tabu all loin lae megalaya lai adagidi Arunachal lae loina mang lae loina gi sister ngaktane but moina especially Manipur haiga hekta kokhat pirak or kinom tobada Manipur haiga chatba because aina su backstage da aigi thawai hakchang yauna organizer team da boy su aigi sisterhood da boy su mateng pangjaki ba tawjagi ba ina moi wa warm treat tawjagi ba mayam duna su ai se smaina stage da yauraba bauta aigi performances Manipur machama oina Manipur ki
sumaina mamom loy trans ama oina sumaina Manipur gi saktak aina angamba thaktadi aigi vest level dadi ai saktak charami aina khanjani Yamna sunungai adusu apart from title, apart from the crown ko adugi represent tawungam bibase 100% represent tawungam bibase akogi ama chobe achievement ama khakni ko tete makhata na sigi journey sida aina su haizagi budo title the crown is so important oi haitare. Apart from that, what is that one thing that you took away from this journey? Aina took away to say how important say oi crown, so it's important to raise my voice. Haitari aina kay kumba masina mai thiram targadi kashubudi I backward hallo, it's the beginning. Haibadi aduduna aduga crown say phang the targadi aina hainingi voice mayam say it's kitang awfully tawningi ba ngangningi ba voice mayam say haib sungam charamoy because so I'm very thankful to the organizing team of Miss Transni Northeast, Palasar, Tik Tik Ma'am, Moina Ingonda, voice ama rise to bagi area whole macha ama pibiraga samaina ina Manipur yoro matungda Manipur dagi samaina voice rise as a transgender ama oina rise to matungda aigi sisterhood adagidi ma'am laiba ma'am sidaisa samaina social stigma laiba discrimination laiba se khoi tuk haidi ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯄꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯇꯦꯇꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯦꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯀꯞ artist, designer, but all of them are supporting from the backstage. Adubu front stage, the face of the pageantry, the transgender inclusivity, Miss Universe, Miss India, whatever it is. The hojiki stage, as a trans model amoin, pageantry scenario, trans kima fam sidi kadai the lady. What's your point of view? Tell us about it. Aina haizaning was a young generation are very lucky. Heidi in Kalaiba, transgender young oriba, things that moyam lucky or Heidi. Even Akoi bok the thing that Jahoe, Dum Haibidi, Vek stay steady, Vek dagidi, push up town about transgender, Mayams the makeup, the designer, Amoraga, a successful peasant, a successful ramp work, a successful so Madio, but in the front stage steady, trans amo in a Toglaga Putopina bagi area scope say. Pick a haizarage adubu hojiki generation see that it's not like that we are included in Miss Universe habadi it's a big area habadi short macha sidi nakanda thamkhraga a big platform amada we akhoi transgender habadi all women marakta we transgender can include high sidi sengna hai targidi young generation are very lucky 하이즈닝에 아두가 얌나 시세 education 기 generation 시수 얌 파갈락바 science technology 세 얌 파갈락바나 머럼 오야가 스마이나 아코이나 스마이나 마망다가 front stage 가 토가 아마 model 아마 pageantry girl queen 가 하르가 톡방 감저리네 하이나 칼레 아이와 칼론 세 스마이 탐자닝에 Gamna sunungai ji tete taza matam sida makata na mutete aina mu hangjening bese Manipur da su trans me am khakle hai tar aina sa hai jagi budo ton ba sectors me am da suma khoise parga le hai tar but sa young trans ki wari ma to ki matam da tar maybe sigi cinema khoi da mid mai pang ba ya ba adugum episode am khak su oi doi ni impact tv gi goals su adugum ba mid mai pang han na ba gi da makta Khnagminashi Manipur na khangan ja ba gi dung ba episode am khak oi doi ni hai tar tete na ngashi lengbi re ingai sida karam haina tawdna trans am khak na Sigi Miss Transgender 2026 today. Kamain to or kana mo participate to wayani kogi base level dagi high tare grassroots level dagi kamain to ka pau phang ba ba dagi high tare kamain to ka preparation to ba adugi matang do amtang high biramo yam important oi brand khalli hoi adum so hange haidi yang angang macha sing se etete nang kamaina modeling line na changai no khoi trans city u su ude ade khoi di yawning asu yaw phangde ade gi di any audition ma chalu tar ga su he khalak ta ba ade audition ma cha tar ga su male female haibati thamaga transgender haibasi yaw birak adana karamba area da chattoino khoi sen haibako ado size kemta khaluno just
perfection hello isase aduga you can join any auditions hojikti platform sing se loina ayaba pire habidi khanghaudaba young generation trans leram taragadi sisu khangjan bi hawro hojik miss trans remwork oigera pageantry oigera transgender gi mafam se adum chauna pire we can include we can enjoy with our sisterhood haidi dum changba yare loina maksigi line ja changba yare the grassroots tagi hauraga hoi akoina preparation ha akoina hekta thokningi haraga because akhoi se seng na haragadi we are the epidem haibadi transgender haisidabu epidem ma oirini haidi akoina tawrakpa tawthorakpa pot se hek yengningba hek utni adagidi kainoma akoina select tori haitaragidi hek yengningba akhoi se seng na haragadi mirror mingzen adagidi mina yengbam mina akhoidagi mataw tamning doigi dum ngainari ba ngaktane ba so grassroots tagi haurak aga dum isa se phajana sembi ba adagidi phajana dumaina makong seng na haubira aba matungda sigi pageantry line da changbira pa icham hekta changninge ai ngasi pageantry thokninge haraga thoklakpa nataba ai ngasi ram work chatninge har audition si yausaluraga chatpa nataba you can go to class akhoi smile modeling gi su class b ko si se dum yauba saruk ya bai you can go to that class and you can experience low bai adada gidi atmaina phajana route tagi hona khoina hauji larik tammi se we can educate well and laina bane so akhoi smile modeling gi line da changake pageantry gi line changake targedi akhoi haiba hojik manipur da oi taragasu institution myam ama leire aduda chatpiraba matungda phajana mogi knowledge lawraba matungda you can enter in this line hadi pame haraga because sigi modeling adagidi pageantry haise akhoi gisu kaino area fill area ama khakne ba khoina akhoi gisu thabak tawzariba area ama khakne bizai saista hekta yawningi haraga ngasi hekta yakshin ba ai sak phajari haraga ngasi hekta thokchan ba it's not good haininge si aphabadi nate just knowledge to phasana khangaba matungda sigi lamji da khongdarak targedi hena changa ibodo hena future da yamna mai pakpa future bright future ama oini haina khale yamna su nungai ji taza matamda yamna su maru oi brana su khale te ko adanga sai hojik te na pan bigi matamda to mold ourselves into perfection ama khak darkar mo oi have tare sigi sida te aina khangjaning base pageantry gi lines da perfection have se kamaina achieve to go do karam ba area da no akhoina perfect oina ba akhoi isa se mold to go do se have do so amtang tak pira mo abi important oi gadra na khale ang se hi modeling and rambo is little different chapti manaba platform ama khakne adoi taragasu kheti khetna they have their framework high target it's framework that yengak target you have to fit yourself khakne but in pageantry when you enter the pageantry oi target loina fit oi base mathau tai ba from top to bottom khong dagina ton phau se you need all perfection haibadi adumaina adagidi perfection haga pageantry enter taragedi beauty is not much beauty with brain hygienic hai taragedi phajare haraga pageantry line da changa ai miss tarani haibadi that's not a point haibadi madudi la lepa singna haragedi but mathau tai phajaba haisisu pageantry changa taragedi it's important but beauty with brain is more important haibadi phajana akhoi train taraga in haizagi but education gi mangal phajana yawraba matungda adumaina changbirakpa pageantry gi line da changake hai targedi ramwork ki changake hai targedi you have to fit yourself you have to make perfection of your body adumaina olai bako aduduka when you enter pageantry from the root from the top to feet you have to be all perfection oiba mathau matai si oina bagi damakta haina haizagi bado phajana train tawba oja hai ba institution leibada chatlaba matungda pageantry enter tarak targedi haina haizabado you can win you can rise your voice you can come out adudo hygienic hai taragedi habadi adum success oibase oirakani ba haidi hotna da bida changak taragedi that's lucky ne ka hairaga de hotna da bida changak taragedi it's not going to be a success life other than na changak taragedi phajana makhong dagi seng na changbira aga pageantry gi line that you can enter and you can have a very bright future yamna sunu ngai ta zo matamda plus na sai institution gi matang da su pan bi gi bu just like koi formal education gi type the pageantry or runway walks mayam se koi na institution gi medium da koi na tambe yai kai na te na sai pan bi gi ba masu yawi hai ta de angang sing se ngong ngong jir ngai te kadai da manipur da kadai tambe yai khot pe have da di matang da sa sir rakesh nong mai them ai
mas aise mahaki satrane aduga sir gisu class adum tawe modeling gi modeling class just not modeling pageantry modeling loina grooming class haina malay grooming class se loina sir gi tawe and it can be 15 days it can be 1 month adu minus sir gi makha pon tawe so khang da balai tar gi you can Instagram de sudum sir rakes ki lai bane sir se amna khoi da am tina guide tawe sir na guide toram jagadi sibau upload tawba aina pamjai hai tar ge su aina hai ki bado yoba ngam su ngam lam da basu ai so I am very thankful to the sir rakes sir na takpirak pana sir na khud khong paiduna chaibiduna nga adagidi phajana harau tawbiduna takpirakpaduna ai sumaina crown si upaga nga se impact tv gi mamangda Khnagminashi Manipur gi mamangda aina famaga voice amakak rise to bangam jari se sir gi su yam chauraba thodang ama yawe na haizani yam sunungai je taza matam da haitare satra amakaki natraga mahiroi amakaki mai pa so oja gi yamna chauba mai pa amakakni na so haijege ado makhata na mu aina khangjening base wari toringa de loi kogre haitare ko habdi nga sai gi yamna supportive oiba family amakaki matang da su dumaina haibegi ko tete supportive family does introduce tawbiram introduce us to your family ima ba giming karai de gino du santang haibiram ke ai se palace compound thangapat mapal da gine aduga agi baba gi mingna Rajkumar Ibungo Singh aduga mama gi mingna Rajkumar Ongbin Nirmala Devi aduga agi thakta ibung ani khak laye Rajkumar James Singh ibung hanna ibung yaimana Rajkumar Jim Singh aduga aina iton ton bio ye gi family da yamna sunungai je taza matam da tete wari saning budi meyam amakak lai haitare ko do Khnagminashi Manipur na akakna matam oibrina tete ga ibani kuina pukmen paumina bagi tanja de fangoi dore loislak pasida aroi boina tete khangjening base sigi sida di milestone amakakti create to be create haiba tare ko sigi Miss Transgender 2024 sida atopa milestone me am khaksu create to gada legi haitare lots of long way to go haitare ko future plan di tete kamaina to bi dum tan haibiram I give future plans say I'm like goals but I achieve Miss Northeast and I seen a lot benate I gilambidi see the just haurak pane just pillar makong hai bakatane just I say Miss India chatna bagida magta same surgery and then silver matungda Miss Universe set pagi same surgery so impact bigi my kai dagi aina kitang hygienic di just support to bio aduga adum tung dasu adum Manipur gi mai purak pangamba so oi chake haina hygienic yamna sunungai je impact tv na su Manipur gi mai se hena hena purak pangambu oi bio hadna tete empower to jeri thank you so much Impact TV thank you so much for your time today masiga lorna impact tv ne paring na sindok chariba Khnagminashi Manipur gi thora matang soida loishin jeri mathang episode ta ano personality amaga lorna ano wari kya budna miyam gi damakta Khnagminashi Manipur hanjaraki ge impact tv bu mijing ta dron review